Ćao ljudi! Danas vas Mitar i ja vodimo na ručak povodom Dana zaljubljenih, iako je 17. februar, kasnimo 3 dana, ali to nije problem. Došli smo malo do severnog Banata, obišli smo Kanjižu i Novi Kneževac i ovdje smo našli sjajan restoran. U pitanju je restoran Lovac koji smo merkali posljednji put kad smo putovali za Segedin. Tada smo napravili pauzu u Kneževcu da pojedemo burek i prošetamo u Stisu, te smo se dogovorili da ćemo se ovdje sigurno vratiti. Trenutno smo u restoranu Lovac sa prelijepim pogledom jer smo tik u Stisu, poručili smo hranu i uskoro vam javljamo utiske. Mi smo inače oni ljudi koji čim dođe vikend, nebitno kako je vreme, izlazimo napolje, sedamo u kola i idemo da istražujemo po Vojvodini. Ponekad su nam destinacije neka manja sela u bližoj okolini, a često znamo i malo duže da se vozamo kako bismo došli do neke reke, jer je nažalost u svom gradu nemamo, a dokazano je da boravak uz vodu kao i u prirodi umanjuje stres. Na tim našim mini putovanjima, s obzirom da smo oboje gurmani, naravno volimo i nešto pojesti. Što se tiče restorana Lovac, ambijent je predivan, unutrašnjost lokala je veoma lepo uređena, a i osoblje je također veoma ljubazno. I da li će se Mitar izboriti sa ogromnom bečkom šniclom? Pitanje je sad. Ja sam svoj tanjir ispraznila kao što možete vidjeti, tako da nema potrebe za dodatnim komentarima. Porcija bukvalno nikad veća. Nećeš otići glavom. Nakon ručka smo se još malo prošetali u Stisu i uživali u zalasku sunca. Inače, ovaj put smo drastično duže putovali jer smo u Bačkoj Topoli naišli na blokadu puta zbog radova na pruzi, a u povratku nas je ista sudbina zadesila i u Novom Žedniku. Ali ipak smo iz svega toga izašli zadovoljni jer smo prvi put prošli kroz Čantavir i vidjeli prelepu rimokatoličku crkvu u centru koja nas je raspametila. Mi smo se do sada zavukli u svaki ćošak Vojvodine, ali nas ona i dalje iznenađuje svojim biserima. Pišite nam u komentarima neka zanimljiva, a ne tako poznata mesta u Vojvodini kako bismo imali nove ideje za vikend obilaske. Također bili bismo zahvalni na preporukama restorana gdje se služi dobra, a jeftina hrana. Apsolutno sve preporuke za restoran Lovac u Novom Kneževcu. Znači, ja bolju Karađorđevu šniclu ne pamtim kad sam jela. Šef kuhinje očigledno nije štedeo na siru, a to je za mene veliki plus. Tako da, ukoliko se nađete u okolini, obavezno svratite da probate.